السلام عليكم الطلاب الكرام. اسم الدرس اللغة العربية للطلاب الصف التاسع. المعلمة التي تحضر الدرس أضبق زايسلو. الموضوع اكتشافات واختراعات. Темамыз açılışlar жана ойлоп табуулар. يا طلاب الأحباء، اليوم نبدأ درسنا بدعاء إن شاء الله. دعاء الدرس: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين. Ey Allah'ım, bizge пайдалуу илимиңди үйрөт. Үйрөнгөн илимибизди пайдалуу кыл жана илимибизди арттыра көр. آمين. التدريب الأول: نتعلم كلمات جديدة حول هذا الموضوع. Темамызга байланышкан жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. المصباح الكهربائي. المصباح الكهربائي. إلكتر لامبасы. الصحن الفضائي. الصحن الفضائي. أنتنا. الآلة الحاسبة. الآلة الحاسبة. كالكولاتر. غسالة الملابس. غسالة الملابس. كيرجوچو ماشينة. أدوات طبية. أدوات طبية. دكتورلордун колдонгон жабдуулары. يشاهد التلفاز. يشاهد التلفاز. تلفزيون көрүп жатат. يستمع إلى المذياع. يستمع إلى المذياع. راديو угуп жатат. ميزان إلكتروني. ميزان إلكتروني. электрондук тараза. Урматтуу окуучулар, бүгүн биз силер менен үйрөнгөн жаңы сөздөрдү дептериңерге жазып, жаттагыла. Андан кийинки көнүгүүбүз التدريب الثاني: اكتب الآلات والأدوات التي في البيت في الجدول الآتي كما في المثال. Таблицада көрсөткөндөй бөлмөлөрдө колдонуучу жабдууларды жазгыла. Биринчи таблицабызда المطبخ. المطبخ. ашкана. غرفة الجلوس. غرفة الجلوس. Отуруучу бөлмө. Башкача айтканда зал. الحمام. الحمام. душ. Ушул бөлмөлөрдө колдонуучу жабдуулар жазабыз. Мисал үчүн өрнөктө ашкана үчүн الفرن. الفرن бул духовка. Мисал үчүн залга биз телефаз жазсак болот, ал телевизор. Душка болсо غسالة الملابس, ал кир жуучу машина. Ушинтип бош орундуктарды бүгүнкү өткөн жаңы сөздөр менен толуктайбыз. Дептериңерге жазасыңар. التدريب الثالث, үчүнчү көнүгүүбүз. نجب أن نترجم جمل ونجد صور صحيحة. Сүрөттөрдү көрүп турабыз. Бул сүрөттөрдү табып, сүйлөмдөрдү которобуз. يستخدمها الناس من أجل غسل أدوات الطعام. يستخدمها الناس من أجل غسل أدوات الطعام. Биринчи сүйлөмүбүздүн котормосу: адамдар тамакка керектелүүчү буюмдарды жууш үчүн колдонушат. Бул
Cellayetun. Tuğra. Cellayetun. İdiş juucu maşina. İkinci sülümüz. Yestahdimuhan nasu key yagsilu fihal malabis. Yestahdimuhan nasu key yagsilu fihal malabis. Adamlar kirlerdi juuş üçün koldanışat. Albatta bu Gassalatul malabis. Kir juucu maşina. Üçüncü sülümüz. Hiye aletun mufidetun min ecli tahmisil khubzi. Hiye aletun mufidetun min ecli tahmisil khubz. Nan bışırı üçün gerek bolğan en paydalı buyum. Bul albatta aletu tahmisi nan bışırıcı buyum. Dördüncü sülümüz. Hiye aletun yestahdimuhan nasu min eclis seferi. Hiye aletun yestahdimuhan nasu min eclis seferi. Adamlar saparda koldanğan transporttuk kattam. Bul hafiletun. Hafiletun. Avtobus. Beşinci sülümüz. Aletun yestahdimuhan nasu hatta yetbuhu fevqahat ta'am. Aletun yestahdimuhan nasu hatta yetbuhu fevqahat ta'am. Kotormosu. Adamlar tamak bışırı üçün koldanğan buyum. Bu peçka. Mevqidun. Mevqidun. Azamatsınlar. Altıncısı. Aletun mufidatun fil ameliyetil hisabiyeti sa'beti vel kebireti. Aletun mufidatun fil ameliyetil hisabiyeti sa'beti vel kebireti. Kıyın eseplerdi çıgaruda koldanğan paydalı kural. Bu albatta kalkulator. Al-aletul hasibetu. Kalkulator. Azamatsınlar baldar, anda keyinki konügü götsök. التدريب الرابع صل بين اسم المخترع والاختراع. Oylop tapkan adamdı jana tavılgan nerselerdi biriktirgile. Birincide Graham Bell, ikincisinde Edison, üçüncüsünde Pascal. Biz bulardan oylop tapkan buyumların biriktireriz. Анда ылдыйкы сүрөтү бар. Көнүгүнү карасаңар, ал жерде ихтараа, ойлоп тапкан деген мааниде бир сөз турат. Ихтараа Graham Bell эмнени ойлоп тапкан? Азаматсыңар ал, телефон ойлоп тапкан, Ихтараа Graham Bell al-hatifa. Азаматсыңар. Экинчиси Ихтараа Edison эмнени ойлоп тапкан эле? Азаматсыңар ал, электр лампасын. Ихтараа Edison al-misbah al-kahrubaiye. Üçüncü Ихтараа Pascal эмнени ойлоп тапкан эле? Kalkulator. Ихтараа Pascal al-aletul hasibati. Kalkulator. Pascal kalkulator ойлоп тапкан. Азаматсыңар балдар, анда силерге үйгө тапшырма 5 сүйлөмдөн турган бир көнүгү.
Жогоруда 5 сөз берилген. İktəşəfə ойлоп тапты. Әл-канават каналдар. İxtara'a açılış жасады, ойлоп тапты деген мааниде. Әл-мидяу радио, әт-тилфаз телевизор. Ушул жогорудагы сөздөрдү бош орунтуктарга жайгаштырып, туура сүйлөм курабыз. Анда эмесе балдар, силерге тема түшүнүктүү болду деген ойдомун. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин, илал лиқа, ма'ас салама.